senzeke sokuphula the right man strong man powerful Queen of Radio uDudu Khoza uKhozi FM olumaphiko phiko Khabazela siyabingelela sithi awu saphinde sahlangana kwingone yomsamo. Sibingelele kakhulu mama wakhoza sibingelele futhi kuyona ingone yomsamo sibingelele futhi nakubalaphi bendabuko kanjalo futhi. Yebo, sabelo zimali. Kuthiwa nabelaphi zangoba nazo sezothokhoka itax. Hayi uqesela mwesha. Hayibo gada. Asidlule lapha mama wakhoza siqhubekele phambili masinyane ukuze singene engxoxweni yethu namhlanje. Nginezinto ezimbalwa nje ngicela ukuthi enengiqwashisa abalaleli bethu kokuqala ngishalwa izitolo eziningi kuthiwa kunezitifiketi zomgunyathi ama signals okuthiwa sikhishwa ogobela manje ke lento ke iyaxaka ngoba mase bemthinta lo gobela athi angazi lutho kunezitembu zenkampani zenhlangano ezithile ukuthi abantu benkosi gadani ke ukuthi mhlambe have yini kusetshenziswa igama lakho ukukhishwa isitifiketi wena osokuthiwa ubhalele lo muntu ukuthi uyagula yebo ziyathathwa kona isitifiketi izibhalwa abela bendabuko kodwa mase kwenzeka kanje engathi akusahambi ngendlela efanelekile khona uhambe nesigxivizo bese ngibonga futhi uDouble Izizwe Mkhize ngimtholile eseyikhehla ngisitholeni impela kodwa sitholene sayithi hambo sesokwazi sekhulile impela ukwahlabisa wayesesho ukuthi cha asinqume usuku sihlangana angixoxele yonke lento ngibhale phansi yonke bese sibona ukuthi siqhubeka kanjani kuyaphambili njalo wakukho kunye okwesithathu ke uyakhumbula ngathi lapha eMlambo omunye abantu ufanele babhuke njalo kodwa kukhona abakhalayo ukuthi awu kodwa khabazela Nkosi yami yini sesivele sashintsha ukuthi kulungile siqhubeke ngaleyo ndlela kodwa ke manje umuntu uzoshaya ucingo bese ebhalisa igama lakhe uyobe setshela kugcwele ngalolu you understand aphinde futhi khabazela bakhalinga bayakhala abantu ukuthi awu Nkosi yami naku sengitshela ukuthiwa songoze ngene ngoApril yini kodwa kwenze njani sasithi no kulungile ngoba khona abaphuthuma ini asisho ukuthini ngoba phela ugula enye into akushayela lapho yini yebo cha manje ungafona kodwa makuthiwa kugcwele ngalolanga bayibakhuba bayikhona ke bayibafika bazo standby ini kodwa umuntu esesikhalela ke ini ngabe masizama ukuthi ngoba phela sisebenza ngabantu ufuna silalele izimvo zabo ukuthi bathini uyiqhude elimajwele ayisikhulukazi asidlule lapho mama wakhoza nako kunye ngifuna ukuphuthuma futhi kunephupho elihlupha abantu iphupho lesikole njalo umuntu athi baba Mkhize ngiphupha ngisesikoleni ngiphuphe ngibhale exam ngiphuphe ngifaila ngiphupha ngiphasa ake ngenze kanje iphupho lesikole ukuphupha usesikoleni bayabathi abanye kufanele uyothwasa cha mawuphupha usesikoleni thatha isikole mawuye esikoleni usukuyofunda ngithi khona yokuthola uma uphupha njalo usesikoleni chaza ukuthi kukhona lokho kufanele ukuthi uyokwenza usuzenzile izinto kukhona lokho kusele awuqedile uphupha mhlawumbe ubhali exam bese uyafaila khona okwenzile akwenze kangakahle uphupha uyaphasa khona okwenzile ukwenze kahle uphupha mhlawumbe ushiwa isikhathi uthi yongena ku exam room bachaza ukuthi lalela lento obuthi ufuna ukuyenza uyayidelaya wena ulokuzibambezela kodwa nje iphupho lesikole nje lisho mayelana nawe ukuthi kukhona lokho okungenzekanga bese bakhona lento engifuna ukuyikhuza mama wakhoza yokuthi uthi umuntu athi bengithola usibani eyongakhela umsamo awakhiya umsamo wena umsamo ithongo asingadlala abantu athi bengilanda umuntu eyongakhela umsamo yini le uyibility nomsamo ngoba umsamo wena umsamo ithongo lakhe abazali bakho kodwa sokuxoxa lokho ngelinye ilanga namhlanje ke ngitheke ake senze kanje khona lento engihlale ngisho ukuthi ngizothini umelaphi nomelaphi uphiwa isikhwama ephiwa abadala lesikhwama sinempande lempande eyobunyanga ngikho ukuthi ngizwa kahle manje ke nanti engihlale ngikhuza mina ukuthi melaphi uthwasile unikwe empandeni unikwe isikhwama sini wasokwesithathu bunyanga buni lobo ngoba lento nikwe yona kufanele isalele isizukulwane it's a legacy ingakho uzwe kuthiwa usibanibani usebenzisa ikhwama okokwezi kamkhulu wakhe kumbe usebenzisa ikhwama okokwezi kayise lento i legacy ingakho ukuthola kukhona belapha abavele banyamalala kuthiwa uhambile emhlabeni ushona kuphele kanjani ngoba awuzange wena wayithatha lento njenganento yabadala eyisisekelo a legacy manje ke ugobela nogobela umelaphi nomelaphi uphiwe into Umkhize njobe ehleli la ngeke abhaduze enze yonke into wenza lokho aphathiswe kona ngiyaphinda asingabe opick and pay no checkers la uthola khona ushukela ntamatisi amazambane yini le ophiwe yona ingakho namhlanje ngithe ake ngilanda insizwa la ukhokhovula ulapha eGold noSpha ukuthi uza nento emnandi ukuthi khabazela lalela
kulenyanga yothando ngifuna ukukhuluma mina ngendaba yileyo muthi wothando ukuthi ene umuntu oyakhiwa ngothando ini ngomuthi ukuthi ikhona yini leyo nto nokuthi mayikhona kanjani uma ingekho ayikho kanjani ngoba iyona mpanda aphiweyo nisona sikhwama aphiwe sona asimbingelele lapha kusipha sibingelele mne wethu uyaphila ngiyaphila ndaba ezithanda njani nivuka kanjani nabalaleli vuka kahle mntaka baba awuzisha amagama aphelele Len Motondebele ngamagama akuyi base akuyi ID yami ukhokho vula Gundabaloyi igama ledlozi yilelo ke la leso sikhwama okhuluma ngaso yilo lelike ngaziwa ngalo ko Facebook go website khokho vula Gundabaloyi okhokho bama babili ababenza into ezinkulu kakhulu Lenmot yes Kokhovula angichazele ngikhuluma ngesikhwama Kokhovula ungathi sakhe isikhwama sempande yothando isikhwama sokubumba umuzi kumbe imizi awuchaze mntaka baba ngiye ngazalwa phakathi kwabantu bakamoya babethi phecelezi ngesilungu your spiritual lineage your bloodline ngokwegazi lakho ngokomoya kwalabo abaxhumeke kuwe bathi attachment ngesilungu baningi abanye ngabathakathi abanye njalo ngabelaphi nje abaqondile abanye baba nezimpi phakathi kwabanye nabanye so kube sokusiba ukuthi wena ubizo lwakho ulupholisha ngokucela nokuncenga nangokusizwa ngabo VVO lapho nabanye izinyanga esizaziyo ezazinto eziyaziyo ukwenza labo okhokho nalesikhwama sabo bavumelana izikhwama ziyakwazi ukuba intathu zine kumuntu kodwa mazingavumelani uzoba ngombulalazwe ngoba nesobuthakathi sizosebenza masi winile isesothatha indawo awu uyoba ngombulalazwe omnandi manje sakhe isikhwama ukhuluma lana ngemfihlo yomuthi wothando yebo impande angibeka nathi umuthi impande yothando impande awulande ikhona iyasebenza impande le ikhona kodwa ke isisebenza ngakubili ngoba abantu bonakele kukhona othandweni isidingo esibi yilapho umuntu ethi sengithathelwe umuntu ngiyomchitha isichitho sisancike othandweni njengomuthi kukhona lapho umuntu athi uyabona lona indlela nje aphila ngayo nami yimi emfuna ukuthi nje ngithathe indawo yonke kube yimo lawula yonke lempilo abe sefuna imithi enza lo munye ahlale segozobele thithibele noma ulele noma uyenzani noma kube kumchaza noma kugcina kungamchazanga so lezi zinto zikabili kanti zifuna ukuqaphela zenza uthando lube luhle kakhulu kwesesikhathi bese suba lubi uphinde lube buhlungu sizochaza maloko esiqhubeka chaza mkhulu qhubeka mina nginike wena inkundla ngakho ke intombi iyashelwa insizwa bathandane babe bonke bafisa ukuba bonke insizwa ekhulumayo nje njengokhokovula lo inyanga yesimanje abese buka lo wesifazana ukuthi lo ngathi uyanisela uyanhlakaniphela noma azwe izindaba zentando esikhuluma ngayo namhlanje abese siyothola laba belaphi oqeda ukukhuluma ngabo ukuthi isikhwama sakhe sinjani kanti isikhwama sakhe ngisokufanisela noma wayegula lo owayemsiza wafika wambona ngathi unesikhwama wasemnamathisela isikhwama lokho esitiyasinayatiselo wasemfundisa wafunda kwangagcwala semnikeza umuthi ukuthi mina kumele ngihlale ngithule ngilalelena ngangene yami imizwi ishone phansi ngibe namahlona ngimbheki nasemehlweni namaso kuyolalwa ebusuku kumele aqala aciche light noma simboze nje ingubo ngingambheki ngoba usewushakazula akabhekwa ngamehlo lilembe nje lomfazi wayibona lento le njalo mina manje sengihlala ngingumuntu osehlala ethule akasaxoxi usiyaqala ukubhoreka ngami usephuma ngaphandle usiyofuna lo ophakamisa ikhanda ovusa ikhanda lo enganginguye mina yena wasengenza ngaba yilesinathu so lezi zinto zikaningi zidinga nje umuntu acabange umuthi uwodwa VVO umuthi uwodwa sisidudu awusebenzi kudingeka amandla kamoya nokuphiwa nokulawulwa nenkokhelo yalabanikazi balesikhwama manje mhlambe mangabuza ke nje ngicela ke sigcile la ngoba sithema sikhuluma ungena kakhulu uthi wena ukhona umuthi wentando obaba mkhulu babe usebenzisa asebenze kumama ahamba eGoli abuye kunjalo usebenza kanjani uyabona
abantu bakudala babe nothando okungangokuthi bebesabela ukudilika kothando lwabo abafani nathi namhlanje ukuthiwa insizwa ziningi ngaphandle la nizoyithola intombi ziningi enjani yona so kwakuthi makusuka okhokho kwaZulu bezosebenza la igoli yayisebenza kuthiwa iwenela ama mine labo Crown Mine lokhuza ngisithiwa ile mine lengapha oCarlton what not asuke umkhulu ebophile ugogo naye ubophile kumkhulu kodwa umunye nomunye akazi ukuthi omunye ubophile uzohamba umkhulu ayosebenza eGoli ayobuya engakhandanga izingane eGoli amthola ugogo engathintwanga lapha eGoli kwakungana ngisho namafoni ukuthi kuyaqhunywana umuntu wayehamba 12 months engabonakali kodwa ingane azizele ekhaya uyazibona lezi ngezakhe akusafani namhlanje othola ingane enye isine esiphundo esila eceleni duzane nendlebe uyibona ukuthi hayi le yona akuhambi kahle la ukuthi into asasebenza ngababekwenzela ukugcinana kanti babe nabo abantu ababephethe izikhwama zokhokhovula esithi thina makuthiwa kulungiswa nje ukuthi labantu babambane bagugelane bajabulela nje impilo yabo nabazukulu babo kunjalo akusiyo into ezogcina isikhwehlelisa umuntu afike ngale sokuthiwa udinga iTB ayitholakala iTB kodwa ukhwehlela ukudlula umuntu oneTB ngoba lento ifike yajika ngaphakathi yamjikele ezifubeni ake ngibuze khokhovula ake ngithi nakho mina nginonkosikazi ngithi yebo sengiyasuka manje sengiyashibela ngithi ake uthi ngibambe ngapha kuyintombi seyiyafika le ntombi yami sifuna ukukhipha umama wakwami iza kuwena khokhovula ithi hey manje na unike ngifuna ukuyoshana ngomkhize khona kuzophuma umama wakwakhe uyinika uyabona mina ngabe kuthiwa ngithatha yonke imali ndabe ezitha ngabe ngine Gautrain yami ngazi noma bekuzothiwa iGoli train kunemali mina engingazithathi ngisho nje abalaleli bonke abalalele abantu bami njengoba ngikhuluma manje bayazi mabemfonela nangu ngithathela indoda e10 bese ngimbuza isifebe ngubani la sebengazi nangalokho manje ubuza umnikazi wendoda ngoba nathi yimi ngithi umnikazi wendoda ubonakala ngani ungathi aliphindile legama alihambisani nathi ngokokhozi FM ngiyaxolisa ke nonke nakubalaleli asiphele impela siphele yeah yes and then umnikazi wayo le ndoda ngubani okusho umnikazi yini kukhona umshadikazi oshadile kukhona abantu abasafuna osadinga ukuthi ake ngizwe nje ke mfaka ugodo kulomfula ngizwe ukuthi yiwona uyachapheka lo muntu usuke engasuye yena okabani ngase ngizokhuthaza kakhulu abantu nginabantu abangangesihlaba solwandle ngilandelwa ngabantu abangaphezulu kwegidi ezu20 umhlaba wonke over 20 million so kumele ngibe ngumuntu oqaphelayo ukuthi angingabi nesona noma upoison phecelezi ozolimaza bonke laba bantu laba ngoba bengilandela bengethemba ngokuba nikeza into yokubhidlizana ngase ngizosho mina kwabesifazana nabesilisa ngathi mina bukani kakhulu kwabesifazana ngibona belwa kakhulu kudalo kuya bekuthi mangabe so kunempi yothando abesifazana bebanga osilisa bebekhwinca iketi bagoqa amaqupha babambane bagingane phansi namhlanje abasayikhwinca iketi bagijima bakokhokhovela uthiwa nginika umuthi wokumchitha noma ungavela umbulale hawu so ngamanye amazwi khokhovula uyayichitha wena ngamanye amazwi uthi wena awusebenzisani nomuntu ochitha umuzi womunye umuntu usebenzisana nomuntu owakha umuzi wakhe ngingakuchitha mina ngiyabachitha abanye abafanelwe ukuchithwa kodwa ngichitha nilungisa ake sifanise nje nangu umfazi nabantwana abahlanu indoda isiyamshiya kodwa hayi ngoba ithanda ukumshiya ngoba ibhayiziswe yilezi zinto esizikhiphayo singokhokhovula kuthi mali lezi zinto zichelile ikihlale yodwa ekhoneni isuke phambi kwabantu iyokhala ikhalela nje ukuthi ayikho emzini wayo kodwa ingabuyeli ngoba into ziyibambela lapha yana bese ngichitha mina lapha ngiyibuyisela awubonike lokho ngikubiza ukulungisa kodwa kuloyo ngisuka ngimchithile osuke ethatha uyangizonda uthi ngimubi kodwa ngiyakuthanda ukuba mubi kuleyo ndawo nakho ke asithi ke khokhovula ake ngene futhi kwenye ingxenye yothando futhi ehlupha kakhulu thina abantu besilisa engiyibeka ngokuyihloniphisa ukuthi nakho manje futhi ngabe mhlambe uyasiza nanga kulokho esesigcina sesidlimbiza ngoba nakho lapha ekhaya umnumzane mhlamba engasanyakazi kahle angisakwazi ukuvakashela umama ngendlela efanelekile lapho nalapho futhi uyalekelela ngoba enye indawo futhi nayo leyo esihlukumeza kakhulu othandweni
Ngiyabonga kakhulu mnumzana Mkhize, inyanga yothando lena ake sikhulume. Ngiyabonga nimvumela ukukhuluma, ake ngikhulume njengedlozi. Uyabona indaba ezitha kunzima kakhulu kuleyo ndawo, imizi iyachitheka. Uyasuka umama shiye izindlu lezo kuthiwa izitezi ama double story imoto nemali iziphayile ezawufika le kumasilingi, uyomthola ehlala nomfana emkhukhwini, abantu bamangala ukuthi kanti kuyenzekeni, kanti lento eyiyo ewuqobo lokuphila iye yaswelekala ekhaya. Ezinye izinto zisuka zidalwe yithi obaba ngokuhamba singena, ezinye bese zidalwa inkolelo zabo mama. Uthola ukuthi abantu abavama ukuhlaselwa yilento ngabantu abahlangana nabantu abaningi abashiyene, abantu abaningi abashiyene bese behamba bethola izinto eziningi ezishiyene, ezinye twafaka ngaphansi, ezinye kuthiwa phuza, zimenza fudumale ngokudlulele bese zizocindezela eyakho imizwa. Abanye bayakwazi ukuthi baqondise imizwa esithi direct ama feelings to bona bawashifte from omunye umuntu. Lento lena acabanga ukuthi izoba into esikhashana temporarily kanti iba permanent kumuntu. Ngikhuluma kumanje abalalela abanye abasafa leyo nto leyo bazofakazelana nami ukuthi kunomuntu othima esemzini wakhe uyastrugglisha, udonsa kanzima uze enze ucansi ekhaya, inkonzo yasekamelweni, kodwa ma angaphumela ngaphandle uthole hlanya ngathi ufakwe ibabule nje uthelwele ibonkolo uyolwimpi emfecane. Amen. Hayi Khokhovula mntaka baba siyabonga. Kudalwa yini lo? Nangu mama Khoze buza ukuthi dalwa yini njengomuntu wesimama uyabuza. Ake ngiyibeke futhi kunemithi ekhona njoba ngithe ngiyacabanga ukuthi ngusolwazi nenzululwazi kuyo lento le. Ugundabaloyo. uKhokhovula uGundabaloyo ungangena na ku Facebook uzonithola uzonithanda. Shaya ke. Uyabona kunezinto ezinikezwa omama nabo balibamba iqhaza ekuthini obaba bagcine bezinkabi amahafu namakota. Afika afakwe lento lena uzofudumala umama uthole uthando lwakhe lolo luthi uthola umuntu ehlanya ubaba evaleka amadlebe evuka embhedeni lele nonkosikazi wakhe aqonde kulo musha ngoba uyafudumala uyashisa lento igijima nemthambo yonke ivuleka imthambo ibe ngaka icici iqhume. Kanti lento yenza njalo inalezi zinto okuthiwa iyalimaza ekugcineni bathi ngama side effects ngesilungu. Nayizo lento ashise azadlulele umzimba womuntu wesilisa lo wangasese unesponge nyana la ngaphansi esiyiso esiphethe imizwa yonke, esiyiso esingumaginethi nje makuqina laphana kuqina imsipha kuqina sona isponge lesana. Manje masingangena wona udoti loyo ngoba ugcina sokuwudoti phela lo oyabufa ngoba lo mama mayezifaka lento lena la ngaphansi usifaka ukuthi bathi kuba mnandi, angazi kumnandi kanjani. Uyozobe semnandi lobo bumnandi engabazi. Ma ususiya kolwa umunye ma engamnandi, ma ungavele wena ube sosuka ukuthi sokubamba ekungabini imnandi laphana wena usuwele ngale kungabini imnandi. Kusho ngamanye amazwi sokonakele Khokhovula. Hayi sokonakele. Khona Khokhovula sibonke mntaka baba mhlawumbe ungafuna ukushiya inombolo yakho. Ku Facebook uKhokhovula Gundabaloyi. Asigcine Facebook. Queen of Radio. uDudu Khoza, uKhozi FM. Olumaphiko phiko.